Muri update zacu rero zo kuri uyu mugoroba tugiye kubagezaho imirwano yiriwe iba ndetse inakomeye cyane muri uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko imirwano ikomeye ikaba yabereye hano muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo, aho ndetse iyi mirwano byaje kurangira ku ruhande rwa twirwaneho bahanuye indege itagira abapilote yo mu bwoko bwa drone, ariko kandi ku rundi ruhande bigarura uduce tugera kuri 4, nako kandi ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC nabo bigarure uduce 3. Muri make imirwano ari ikomeye cyane, igitero gikomeye kikaba cyari cyagabwe kuri ahitwa za Puezero, aho igisirikare cy'u Burundi ndetse n'abafatikanyije bari bamaze kwiyemeza rwose basizoye ko bagomba kugaruza iyi Puezero. Mwumve ko yari imirwano igaruka cyangwa se ikomeye cyane. Iyi mirwano turaza kugenda tuyigarukaho, ariko kandi ku rundi ruhande twirwaneho ikaba yanamaze gusora itangazo. Iri tangazo naryo turaza kugenda turirebaho. Igoma amakuru agezweho, amakuru aravuga ko ngo warushinzwe ubutasi muri AFCM 23 yapfuye. Ese ndarushinzwe ubutasi hano muri AFCM 23 wavuye mu mubiri. Ibi turaza kugenda tubigarukaho. Hanyuma kandi Gisekedi yasubiye murangura, ariko abenshi ndabizi ko ntago muzi icyamujyanye murangura. Nimutwemere turaje nabyo tugende tubavira imuzi ni muzingo. Turaza kugaruka ku byatangajwe na Colonel Nanga Eberua wamaze kwemeza cyangwa se wagarutse ku mikoranire ya AFCM 23 ndetse na Repubulika y'u Rwanda mu bigendanye n'iby'umutekano. Gusa hari byinshi yagiye agaragaza abantu benshi batari bamenye, byasaga n'ibihishe yamaze kugenda ashira hanze. Ibi nabyo turaza kugenda tubibabwira. Ntekereza ko turi mu bambere rwose bagiye kubagezo amakuru ameze neza cyane. Hanyuma kandi turaza kugaruka muri za Rubero, naho amakuru aturukayo aravuga ko imirwano yiriwe rwose ihabera ihuza cyangwa se ihanganisha Wazalendo ndetse na M23. Turabasuje cyane n'abakunze Jeune Official aho mudukurikiye muherereye, tubahaye ikaze. Mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Reka tubahe ikaze muri ayo makuru rwose tugiye kubagezaho mu buryo burambuye. Ariko kandi ku rundi ruhande, mbere ko dutangira aya makuru, wanyemerera ukabanza ugakanda kuri like ndetse ukanasharinga ikiganiro. Ndavuga kuri mwese, ariko ikindi kintu cy'ingenzi ngiye kubasaba mwe mudukurikira ari ubwa mbere cyangwa se munasanzwe mudukurikira ariko mukaba mutarakora subscribe, nabyo ni mubikore mukande no kunzogera kugira ngo amakuru yacu azajye abagereraho ku gihe. Reka twamaze mu masegonda make ubundi duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke. Abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa. Imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda, ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Claver. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents, hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Igoma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Yes, bakunze Jeune Official rero ni mutwemerere amakuru yacu tuyinjiremo mu buryo burambuye, ariko aya makuru yacu munatwemerere rwose tuyahere hano muri Sud Kivu. Ni muri bya biciro cyangwa se ni ahantu hari kubera imirwano, ndetse twanavuga ko ari imirwano ikomeye cyane
iyi mirwano ikaba iri gukoreshwamo cyane cyane bakaba bari kurwanira mu kirere cyangwa se iri kwifashishwamo indege zitagira abapilote. Navuga ko nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kugaragaza ko bitewe n'uko hasi ku butaka M23 yarabakubise, muri iki gihe bamaze gufata ibyemezo byo kwifashisha cyangwa se kurwana bakoresheje ikirere. Gusa na M23 uwo mwanzuro nabo bamaze kuba bagenda bawufata, nubango nabo ibitero byabo bigiye kuba byibanda cyane cyane mu kirere. Nk'uko rero amakuru atubwira ku mirwano yabaye uyu munsi, aratwemeza ko habaye imirwano ikomeye cyane hano mu bice bya za Puezero. Iyi mirwano ndetse ikaba yari ikomeye cyane, ari nayo mpamvu tugiye kuyigarukaho. Ikaba yasize M20 AFC M23 cyangwa se twirwaneho ikubise ingabo z'abarundi zivanzemo abamiliseneri, zivanzemo FDLR ndetse na FARDC, babahibu bya bihunyira rwose ngo nabyo byari byisize insenda byaje ariko izuba riva, ibihunyira byaje mu zuba riva ntago byarebaga. Babakubise barabakubita byo ku rwego rwo hejuru, ngo bari benshi cyane bafite gahunda yo kwigarura Puezero. Birangira rero n'ubundi ahubwo icyo babakoreye nta kindi nuko drone yabo yo mu bwoko bwa CH4 byaje kurangira M23 cyangwa se MRDP twirwaneho bayikuhanuye. Nk'uko rero amakuru ari kutugeraho bakunze Jeune Official, akaba ari kwemeza ko ngo iyi drone yari hagurukiye za Bujumbura iri kugenzurwa n'ubundi ngo n'abamiliseneri, ikaba yarije kurasa hehe, yarije kurasa hano za Puezero. Nkibazane abadede iyi Puezero babakuyemo muri benshi cyane, mufite umubare, mufite effective ndetse n'ibikoresho byinshi cyane, bakayibakubitiramo bakabahibanyiza mukirukanka mukayabangira ingata kibuno mpamaguru, nubwo hari benshi bahasize ubuzima. Ni ikihe cyizere mwari mufite kumva ko kibabwira ko kibategeka kumva ko bishoboka ko iyi Puezero mu by'ukuri mwakongera kuyisubiza? Mwabanje se basi mukisoza n'utundi duce. Ubwo rero mu by'ukuri ntago byaje kuborohera. Gusa ibihombo byo bikomeje kugenda bigaragara muri iki gisirikare kiri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa, kuko urumva drone tumaze kugenda tubreakinga kuva iyi mirwano yatangira bagenda bahanura ni drone nyinshi cyane. Aha rero biragaragaza uburyo ki bakomeje kugenda bakubitwa. Gusa ariko ku rundi ruhande iyi mirwano nubwo yabaga hano za Puezero, hari n'ibindi bice hano muri Sud Kivu byabagamo intambara cyangwa se byabagamo imirwano, ndetse ibi bice bikaba iyi mirwano bivugwa ko ngo twirwano ngo yafashe ibice bigera kuri 4, ariko FARDC ifata nayo ibice bigera kuri 3. Ukimara kumva ko umwe yafashe ibice n'undi agafata ibice, nwango ni imirwano yaberaga muri access zigiye zitandukanye, ariko hose akaba ari muri territoire ya Fizi, ariko ubwo bikaba birumvikana zikaba ari nko muri localité cyangwa se muri chefferie zigiye zitandukanye. Ibi rero nabyo reka tuhita tubigaruka mu buryo burambuye, ariko aya makuru nkaba ngiye guhita nyagaruka ndi na mugenzi wanje Vincent. Vincent, wiriwe neza? Wiriwe neza bwana Fighter. Urakomeye? Ndakomeye. Ya Vincent, muri update zacu rero cyangwa se muri amakuru yacu yo muri aya masaha ndimo ndabona rwose ibintu byakomeye, ibintu byafashe indi sura. Urupapuro rw'iroza se unyoherereje rute Vincent? Buri urupapuro nkuru iyo ndubonye rwose urupapuro rw'umuhondo. Urupapuro rw'umuhondo nakubwira ko Uwera Jean Maurice yari umwe mu banyamakuru ba SQFM yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije, asimbuye nyakwigendera ari Mukurari. Uwera Jean Maurice. Sinzi niba nakomerezaho uri kwa urupapuro byose na tukabimenyesha abanyarwanda. Hari uwitwa Bwana Jean Maurice Uwera nyine yagizwe umuvugizi wa guverinoma wungirije. Yego. Akaza muri Minisiteri y'Uburezi. Bwana Jean Damascene Nsengiyumva yabaye Directeur General w'amashuri y'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga. Kaza Madamu Diane Kamana nawe yagizwe umuyobozi. Bwana Gilbert
Nabano agirwa umuyobozi ushinzwe amashuri gusengura ibigendanye n'amashuri n'inyigisho mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke. Haza madamu Divine Uwineza nawe agirwa ushinzwe ubusesenguzi bwa tekinike mu mashuri yisumbuye. Komisiyo y'amatora bariho bita Bwana Gaspard Musonera agirwa komiseri. Ibindi rero byagiye byemezwa inama y'umushyikirano bwaba mu kwezi kwa kabiri mu matariki abanza, mu matariki 5 na tariki 6 z'ukwezi kwa kabiri. Ibindi tuzabigaruka weza bahagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Twikomereza rero n'amakuru dusubire n'ubundi ku kibuga cy'imirwano aho ibintu bikomeje kugenda biba ibindi vise. Twakomereza ku mirwano yiriwe hano muri Sud Kivu, ariko cyane tukagaruka wenda ibyo guhanurwa kwa drone turaza kugenda na wenda uraza kugenda ubigaruka kuko byo narimaze gusa n'ubivugaho. Reka duhere kuri iyi mirwano ivugwa yabere hano muri za Fizi. Isigariro ngo FARDC yigarure uduce tugera kuri 3, ariko na MRDP twirwaneho nayo yamaze kwigarura uduce tugera kuri 4. Icyo bisobanuye niki? Ubwo ni imirwano yabereye muri sheferi zigiye zitandukanye ku buryo uruhande rumwe rwagiye ruganza urundi, bigatuma babambura uduce. Tubwire iby'iyi mirwano yagenze ite, byari byifashe bite? Kamere ku mirwano yenda ya ahuje ingabo z'abarundi Wazalendo, FARDC ndetse n'indi mizi itandukanye harimo na FDL yakubise na kwirwaneho. Bikaba byabaye guhera mu gitondo mu mudugudu bita Angune bikanaho bita Nehere. Yego, ahangari bakaba bahise higarurirwa na twirwaneho ikubise aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta nyine nk'uko wari ubigarutseho. Ibitero bikaba byose biri mu bundi muri teritwari ya Fizi. Bagakomeza rero imirwano yerekeza mu gace bita Rusemba, Ruyeba werekeza mu mujyi wa Baraka nk'uko amakuru abigaragaza. Ibindi nk'uko nawe wari ubigarutseho, FARDC nayo muri teritwari ya Fizi n'ubundi hari utundi duce yigaruriye, aho nayo yafashe uduce tugera muri 2 nk'uko babivuga, ariko ibihe bimwe bakajya baduhuza n'utu twafashwe na twirwano ko byegeranye. Bakavuga ko aka Karwemba ndetse na Rusenda nako byaje kwigarurirwa n'abarwanyi ba FARDC, ariko amakuru akaba yagaragazaga yuko n'ubundi igice kimwe cyari kirimo Wazalendo nubwo bavuga yuko baba batwatse twirwano, ariko amakuru yo kwizerwa nuko twirwano tudutya twigaruriye nerekeza n'ubundi mu bice bya Baraka. Hanyuma se FARDC yigaruriye utuhe ko numva uvuze utabicocora neza ngo bitugezeho? Niho bavuga ko aka Karusenda ndetse n'aka Kega batuvugaga, ariko amakuru agaragara nuko wazanye no mu bihe bitandukanye yari ihari. Bakavuga yuko batwigaruriye, ariko kubyizera nyine nako batwigaruriye bakaba batanga badufite byagorana cyane ko aba batanga amakuru baba n'ubundi bahereye kwa runo ruhande rwa FARDC, ariko ibyo kwizerwa byo kubera yuko yaba arabegamiye ku ruhande rwa M23 yaba arabegamiye ku ruhande rwa kwirwano cyangwa FARDC bemeze neza ko tutwo twafatira kwirwano yamaze kugeza. Vise, ubwo rero nanone ubwo twinjira no mu zindi ngingo zigiye zitandukanye z'amakuru. Sinzi niba wavuga kuri riraswa cyangwa se kuri rihanurwa ry'indege itagira abapilote n'ubundi yakisha sa yari ihagurukiye i Bujumbura. Ivuga ko yari ihagurukijwe n'abamiliseneri ihagurukira Bujumbura ku kibuga Melchior Ndadaye, biza kurangira ngo ihanuwe. Ibi byo urabivugaho iki Bwana Mutangazaji Vincent? Ni imirwano n'ubunini mu gitondo mu bice byakize ariko werekera Uwezero, kubera yuko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Wazalendo, FARDC n'Abarundi, Abatashiro, umutwe wa FDL ndetse n'imitwe itandukanye irwana ku ruhande rwa Kinshasa. Barimo baragana ibitero bikomeye cyane byerekeza ku Uwezero. Niho rero baje kwifashisha indege iyobowe n'abamilisiyoneri ivuye ku kibuga indege cya Bujumbura. Biza kurangira n'igeze mu matwara ya twirwano hano za Uwezero bayihanuye nk'uko twirwano yabitangaje, ndetse na bamwe mu barwanyi bo muri FARDC nabo bagiye babivuga.
rero ntabwo biri buze korohera iki gisirikare. Reka twikomereze no ku zindi ngingo zigiye zitandukanye. Vise twagaruka kuko turimo turagira ngo tugende ducapuza cyangwa se tugenda twirukanka. Ntekereza ko guhanurwa kw'izi ndege byo rwose nibareba nabi ziraza kubashyiraho, ndavuga izi ndege zo ku ruhande rwa Kinshasa kuko barahanura ku bwinshi. Ariko wenda reka twigarukire no ku yindi nkuru ikomeye cyane. Ni inkuru rero iri kugenda igaruka n'ubundi ku biri kubera hano i Goma. Hari amakuru yasohotse agaragaza ko ngo hari umutasi wa AFC M23 byaje kurangira rwose yitabye Imana cyangwa se yishwe. Ibyiripfa ry'uyu mutasi wa AFC M23 byagenze bite Vincent? Amakuru yandi ntabwo yasobanuye nyirizina niba yaba yishwe cyangwa yatuye azize urwukirago nk'uko abanyarwanda bakunda kuruvuga. Ariko amazina yiwe yatangajwe n'uwitwa Jano Mudeke. Jano Mudeke bakavuga ko yari asanzwe akuriye ubutasi muri AFPM 23. Akaba ariko yapfuye ku itariki 24 Mutarama 2026 aguye mu mujyi wa Goma. Ariko nta bindi bisobanuro birenze ibyagiye bitangazwa n'abantu batandukanye ku mbuga nkoranyambaga biratangwa n'ihuriro yarabereye umutasi mukuru. Gutegereza kuba kumva rero AFPM 23 ibyo yaza gutangaza kubera ko urabizi ko abandi bari bagiye bahagarariye ubutasi bagiye bitwa bagiye babivuga cyangwa yenda abagize ubutirago nabo kabivuga. Kadutegereza amakuru nyayo yo kwizerwa avuye muri AFPM 23 twazakirwa twemeza ko yaba yishwe cyangwa yazize ikirago. Vise byaba ari ibintu bibabaje dusanze nawe yishwe n'amabandi nk'uko n'ubundi uyu uherutse kugaragara cyangwa se urutse gupfa nawe byagenze. Ndavuga uyu nguyu wahoze ari umunyamakuru, ngira ngo uramwibuka. Kuba nawe biramutse Maguru wari byaragenze nk'ibya Maguru wari Vise umutekano muke i Goma waba mu by'ukuri utari kuba neza nk'uko byagakwiye kuba bihagaze ubu magingaye. Turetse kubikonfirima rero dutegereza AFC kibivuga kubera ko yaba ari urwitirago yaba ari kwitwa n'abantu burya nta rukuna rumwe rucibikije. Uko bigenda kose dutegereza umucyo uraza gutangwa n'ubuyobozi bwa AFPM 23. Aha nguko rero uko ibintu byifashe niko ibintu bimeze. Reka ahubwo dukomeze twigire no mu zindi nkuru ko amakuru ni menshi cyane. Hari imirwano iri kuvugwa muri za Rubero ngo hiriwe ibitero bikomeye cyane. Iby'ibitero bimeze bite bwana Mutangazaje Vincent? Ni imirwano ikomeye yahereye mu masaha ya saa 3 z'igitondo hagati y'abazarendo ndetse na M23 mu gace bita Migenda, ariko bahorereye muri Rubero nyine nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye ndetse n'imboni zacu bageze bitubwira. Bakaba ari imirwano n'ubundi yahereye ku itariki 24 hagati y'abazarendo na AFPM 23 mu mudugudu wa Migende, birakomeza bigera muri centre ya Rubero. Amakuru kwinjira bagaragaza ko M23 ariyo yakabye igitero kuri pozisiyo ya Wazarendo ndetse batwita nyine mu nkambi ya Wazarendo. Rero kurasana mu buryo bukomeye yaba ari M23 yaba ari Wazarendo bikaba byarakomeye ndetse bigatera ubwoba abaturage nk'uko abari mwakana gatuma bitangaza. Imirwano ikaba yarateye abaturage benshi guhunga, bahungira mu mashyamba, bahungira mu bice bitandukanye bizeye yuko byaba bifite umutekano kurenza ibindi. Imirwano igakomeza ku cyumweru, igakomeza ku wa kabiri ndetse no ku wa gatatu. Abenshi bahungiye mu gice cya Vukendo nk'uko dufite sivile nka bino bice bitangaza. Ariko amakuru yo kwizerwa akaba agaragaza yuko M23 byakwigarurira Rubero bikomeza za Butembo ndetse no mu bindi bice biri strategique nk'uko bigaragaza. Oya ntabwo ari ibanga y'Uveturi irashaka kwigarura ibi bice. Ntekereza ko ari nayo mpamvu imirwano ubona yafashe indi ntera Vise, kuko ibintu birakomeye. Ubona yuko M23 Alpha Rubero Butembo itaka kwigarurira, ariko bakomeza na za pinga n'ubwona leta nayo ikomeza kwakira imbaraga zikomeye. Ariko urebye ko M23 igenda ikora reinforcement, ukabona uko leta ikora reinforcement, ubu nta yindi ngambi ihari
uretse yuko bareba ko ari leta yareba ko yiruka M23 mu bice bya Rubero ndetse n'ibice bya Mpeti na za Warikare kugira ngo Bunga ndetse na za Butembo na Warikare yose itagwa mu maboko ya M23. M23 rero ataka kureba ko yazugarira Warikare noneho bigarurira Rubero ndetse na za Butembo Pinga ndetse n'ibindi bice, ariko cyane cyane igamije kugira ngo irebe yuko yasekirwa za Warikuru na Masisi ndetse n'inkengero zayo cyane cyane kuko ubona bazi n'icyaha ibitero bikomeye bya Wazalendo kandi tebwa imbaraga na Wazalendo ndetse na FARDC mu bice bya Rubero, Warikare, Pinga ndetse na za Butembo. Ya none Vice ubwo twavuga ko ibyo bintu wenda hari ubwo twavuga ko abaturage na kugeza ubu ngubu amasosiyete sivile muri ibyo bice nta cyaragaragaza ku bigendanye n'abaturage bari muri ibyo bice biri kuberamo intambara yo muri za Rubero. Nibyo nakubwiye ko sosiyete sivile yavuze ko barimo bahunga cyane kubera ko babona umutekano wabo ukize. Reka twigire ku itangazo rya MRDP twirwaneho. MRDP twirwaneho yasohoye itangazo rimeze nko guhuriza nyuma y'uko bidakwe bikomeye n'ubutegetsi bwa Kinshasa ingabo z'abarundi FARDC ndetse n'abataturo harimo n'umutwe wa FDLR yahise itangazo yavuze ko itangazo yitse n'imeshamba bijyana abanyamakuru ivuga ko rero yamagana ibitero birimo bigabwa ku banyamurenge bari za Fizi ndetse na za Uvira. Igaragaza yuko yamagana ibyo bitero bikorwa kandi ubona bigambiriye aba basivile mu midugudu ya Mitamba n'umudugudu bita Kajoka muri gato hafi ya umujyi wa Uvira. Bakavuga yuko n'ibitero kandi byibasira Wezero ugana mu Minembwe ndetse na teritwari ya Fizi. Bakavuga ko ibyo bitero bikomeza gukorwa uhereye muri weekend yashize kugera uno munsi. Bakagaragaza ko nanone ibyo bitero bikorwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, ingabo z'abarundi, umutwe wa Wazalendo, umutwe w'abajenerali wa FDLR ndetse n'abo bise Escadron de la Mort cyangwa icyo bakiterezo by'urupfu bagamije kura ku banyamurenge. Bakavuga yuko icyo nanone bagamije ari ugutereka bice Brotis Banitende kumera nk'abafungirana abantu bari muri Uvira ndetse n'abari za Minembwe ntibabashe kuba bahura cyangwa babona ibyo kurya, imiti n'ibindi byangombwa by'ingenzi. Bakagaragaza yuko iyi Brotis Banitende cyangwa gufungiranwa bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abarundi babanje kubera gukuraho rezo za telefone ndetse na internet bagamije ibyo bakora ko bitamenyekana. Bakavuga ko byose rero bituma abaturage bahura n'ingorane zikomeye kandi ntihagire ubimenya. Bakavuga ko nabo batazahwema kurwanya ibi byose n'ubwo ubona ko bikomeza kwiyongera, bagahuriza ku bimenyetso mpuzamahanga bagasaba ingabo z'uburundi ko zasubira iwabo. Bakavuga ko bazagomba kurwana kwa bano basivile bagomba kugirirwa nabi. Ko numva ingabo z'abarundi zatangiye kongera gukora andi mabara Vice, niba batangiye akongera kugenda bafunga inzira mu by'ukuri kugira ngo abanyamurenge bongere base n'abatatana. Kandi nabonye ibi ngibi rwose bibaza cyane twirwaneho. Kuki abarundi batajya bumva mw'abantu? Nibyo bagaragaje bavuga yuko bashaka gukoresha inzara nk'intwaro y'intambara. Bakavuga bati rero barimo barabikora ntabwo abarundi bakumva kandi bafite amafaranga basezeranijwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Biragoye ko iyo twirwanaho yavuga babyumva kandi bararahiriye gukorera amafaranga. Ariko Vice, iki ni icyaha gikomeye cyane gufata umuturage ukamwicisha inzara ku nyungu zawe ngo kubera ko nguri mu ntambara ngo niyo strategy ugiye gukoresha. Ni amakosa akomeye. Si ikosa uko ni icyaha. Icyaha n'amakosa byose mpuzamahanga, ariko abarundi no bisobanura ko ntabwo ari byo bakabihakana. Birakwiye yuko aba muri kwirwara bajya bagaragaza ibimenyetso bifatika atari kubivuga kugira ngo bo bakitura n'inkiko mpuzamahanga bari babihaniye.
kuko kubivuga mu itangazo gusa ntibihagije baterekana ibimenyetso ngo babishyikirize n'inkiko mpuzamahanga. Ese babivuga bikageraho igihe ibyo bajya bavuga ujya ubona byitabwaho vise bishobora kutitabwaho none ariko bitazitabwaho kubivuga gutyo gusa umuntu akaba bivuga none niyo gusa bivuga ariko utabishyira mu bikorwa ngo ukore dosiye ushyikirize inkiko babifata nk'aho ari ukwivugira gusa ariko bifashije abanyamategeko b'abanyamurenge bifashije abandi njya mbona barimo menge n'abandi bakora dosiye bakayishyikiriza zino nkiko zikaba ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga bakaba batangira kubikoraho iperereza. Ariko mu gihe babivuga gutyo gusa n'undi ashobora kubyumva ko ari ukwivugira bidafite fagite ziri tangible. Vite, hari amakuru arimo kugenda agaruka agaragaza ko hano n'ubundi uwitwa Facibeto Tshisekedi Tshilombo ngo yaba yasubiye muri Angola. Uyu mugabo arimo aragira uruzinduko cyane muri Angola, sinzi niba rwose ari kuba akumbuye ibiganiro na mugenzi we Joe Lorenzo cyangwa se akaba ari n'izindi serivisi zikaka ashobora kuba ari kumusaba. Mu makuru ufitiye abadukurikiye muri uyu mugoroba wateguriye rwose abakunze Jeune Official, iby'uru ruzinduko rwa Tshisekedi kwa Joe Lorenzo rurasubeze bite, byifashe bite? Icyambere usobanura nuko yagiye gushaka ibiganiro nk'uko byavuzwe kugira ngo ibiganiro n'ubundi yasabye yuko Angola yategura umuhuza n'abamurwanya byaba, ariko bikagaragaza ko nanone cyane cyane yifuza kugira ngo aburizemo invitation yahawe na Katari kubera ko yarawe bita Kananga mu gutaha kaminuza. Ariko uyu munsi rero yerekeza muri Angola, ni urugendo rwa kane bakoze mu gihe kitarenze ukwezi. Rero akaba adashaka yuko iyi biganiro byaduha bikomeza kubera ko uyu munsi n'ubundi bari bakiriye invitation yaba ari AFC 23 yakiriye invitation ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kujya i Doha. Trump akaba ari nawe yavuye i Goma berekeza i Doha n'itsinda yarayoboye. Tshisekedi bakomeza ajya Angola. Abahanga rero mu bya politiki bagaragaza ko ari uburyo kugira ngo aburizemo ibiganiro bya Doha, noneho azagaragaze yuko we ari gutegura ibiganiro guhuza abaturage bose b'abanyekongo ko yabivugiye Davos mu Suwisi agiriwe inama n'Ubufaransa ndetse n'Ububirigi. Muri make gutegura ibi biganiro turi kubona ari kugenda afufika hirya no hino avuga ati muri Angola turagira gute gutya na gutya, ni ukugira ngo ibya Doha bihite bizambagurika biveho. We mu magambo yavuze ko atazongera guhurwa na M23 akimara kubivuga rero urabizi yuko umuhuza ataye nawe yarafata ibiganiro bikira muri Afurika, umuyobozi wa Togo yuko ari waba umuhuza, kurangira ariko yongera yigarukamo kugira ngo yongere bahuze, ariko Tshisekedi we akoresha manevure zose zishoboka zatuma adasubirayo. Aha, reka bwo turaza kureba rero icyo biri buze gutanga. Icyo bitanga nta kindi nuko atazagidoha cyangwa ngo agire intumwa yohereza. Nuko se birangira aho ngaho, birangira uko nguko bizarangira gutya rwose ntabwo azajya. Katubitega amaso turebe. Reka twerekeze n'ubundi twigarukire ku byatangajwe na Corneille Nangaa, ariko nanone ku buhanga bw'ibyuma banze bashiremo icyo cyegeranyo cyangwa se uko ayo majwi y'uburyo ki ibyatangajwe na Corneille Nangaa wagiye ubidusobanura Vincent. Bon, j'ai lu le texte de Madame l'ambassadrice rwandaise en Amérique. Nkuko n'abandi bayisomye bien abandi nkuko je n'ai pas vu ce qu'il a dit de ntabwo nigeze mbona ikintu kidasanzwe mu byo yavuze, ariko ntimugwe mu mutego wo kubeshywa n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Natunguwe n'abanyamakuru bavuze ibitari byo. Ndazi neza ko nawe utari muri abo banyamakuru, mu busobanuro bwabo bakoze amakosa, bakiteranya amagambo, bakita gukorana ko ari uguterwa inkunga, bakita gukorana ko ari uguterwa inkunga. Ni ibintu bibi cyane. Nihe mu nkoranyamagambo y'Igifaransa havuga ko gukorana bisobanura gutera inkunga? Sibyo, si koko dukorana n'u Rwanda.
yego nibyo AFC makumyabiri na gatatu dukorana n'u Rwanda nk'uko dukorana na Uganda ndabaha ibihamya dukorana mu rwego rw'umutekano dufite inyungu dusangiye urugero ku kibazo cya FDLR ni abarwanyi bangahe ba FDLR twafashe tukabohereza i Kigali tugisobanura imikoranire ni impunzi zingahe z'abanyekongo ziri i Kigali zihava zikagaruka muri Kongo tugihuza imikoranire muzi ko duhana imbibi n'u Rwanda ku mipaka myinshi hari Grande Barriere hari Petite Barriere hari ya Igoma umupaka wa Bukavu Icyangugu ndetse na za Bugarama abakozi bacu bo mu biro by'abinjira n'abasohoka ndetse na za Gasutamo bakorera hamwe bafatanyije nta bantu bangahe banyura kuri mupaka barenga 30 ku munsi mutekereza ko yatari imikoranire ndabyemeza mutekereza ko umupaka wa Bunagana na Shasha mu Bugande tutawukoresha turawukoresha na Uganda turakorana kuba u Rwanda rwavuze ko dukorana ni ukuri ariko kuvuga ko u Rwanda rudufasha iyo ni inzira ya bugufi mbi cyane ishingiye ku kubeshya nta huriro riri mu gukorana no kudutera inkunga nta kuri kurimo AFC makumyabiri na gatatu n'urwego rwigenga rufite ahantu hafite ubuso namwe muzi bagenzura bari hari abafite imikorere yabo kugira ngo ugere Goma unyura i Kigali cyangwa Kampala wavuga ko se Uganda dutera inkunga ntabwo dufashwa n'u Rwanda cyangwa Uganda turi igisirikare kigenga dukorana n'ibihugu bibishaka ubishaka wese turakorana ariko ibihugu dukorana nk'ibyo duhana imbibi nabyo turakorana ibyo bindi rero ni ukubeshya ntabwo vise ibi Corneille Nangaa yatangaje niko ubibona cyangwa hari ubundi buryo ubibona abanyepolitike bagira imvugo zihariye buriya bagira imvugo zihariye ku buryo bukomeye buriya urebe imvugo Matilda yakoresheje yavuze yuko bakorana n'u Rwanda mu byerekeranye n'umutekano akimara kubivuga ibyo ngibyo abandi bagaragaza yuko ari ugufasha M23 burya abapolitologe nibo bakunda kugaragaza yuko ijambo rimwe muri politike rishobora koreka imbaga ariko Corneille Nangaa we mu bikosora bati inkoranyamagambo y'Igifaransa nta ivuga ko collaborer égale soutien aho soutenir ikigaragara nuko uruhande rumwe nta buryo bitoboka ko akorana n'umuntu nta gusutene burya ashobora kugusutena mu buryo bumwe cyangwa ubundi nge niko mbibona kuko niba Corneille Nangaa avuga ati abakozi bacu ba immigration ndetse na Gasutamo bakorana n'abo Rwanda baba bari mu zimwe ashobora no kumubaza uko akora ashobora no kumubaza ati mfasha burya abanyepolitike bagira imvugo zabo zitandukanye n'ibiba biriho nicyo nakubwira ariko n'ubundi vise ubundi usibye ibintu wenda byo kwijijisha sekisha so ariyobe ko utuntu nk'utu ngutu dukorwa ku mamigarasiyo na he hose ibyo kigaza ntabwo ariyo yabivuze ni Nangaa yabivuze ibyo ngibyo birazwi ahubwo ndavuga ngo Nangaa yarayobewe yuko abantu bazi ko hariho one border post oya nje ndavuga nti ibi ngibi nubwo ndabigarutseho nakisha so ntekereza ko yari nabizi kuko ni uvuga ko abanyarwanda bambuka bakajya muri Kongo mu bice mveturu irimo nanone kandi hakaba ari n'abambuka bava muri Kongo baza mu Rwanda ikibundi mbona bitari ngombwa kubigaruka ko wenda kubitangamo urugero kuko n'ubundi barambukiranya byo rwose barakorana pe kubwo buryo nibyo naguye imvugo za politike buriya abapolitologe nibo bavuga yuko ushobora gukoresha ijambo ukarisobanura mu rindi bigoreka imbaga nicyo Corneille Nangaa yashatse kugira ngo rero ashyireho umucyo ariko FARDC ngikomeje kuba rwose mu icumi beza rwose mu bigendanye n'igisirikare gikomeye muri Afurika nicyo mbona bavuga ariko buriya urutonde iyo barukora ntabwo bashingira ku mbaraga
batingira ku mafaranga yatowe n'icyo gisirikare. bivuze ngo rero bashoye menshi cyane, bashoye menshi muri Afurika, urumva ni abakuru. Icyo bigaragaza si ukuvuga ko rero Vise wari ukitubwira komeza utugezeho byo wari urimo kugenda udutangariza. nibyo nakubwira yuko imvugo za politiki zitandukanye buriya n'imvugo z'abantu batandukanye. Imvugo ya politiki, buri umunyepolitiki ashobora kuvuga ikintu undi yagisobanura ukundi, ijambo ari imbere n'ibindi bikaba byatera ikibazo. Nanga rero yabikoze mu buryo kugira ngo akureho uko kwitiranya amagambo. Niba avuga yuko bafatwa n'u Rwanda, bigaragaza yuko korabore yavuze bitandukanye na suteniri. Aha, niko rero ibintu byifashe. Tugezeho update Vise, tugezeho izo update kugira ngo ibintu bigende neza. Twari tuvuye ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyine tuvuga uko cyagaragajwe n'igisirikare cya 10 muri Afurika. Ariko cyashyize ku mwanya hashingiwe ku mafaranga cyatoye mu basirikare. Ikindi ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugamba rwa General yake rwakomeje, ahumvishwe abatangabuhamya harimo na General Sylvain Ekenge ndetse n'abandi batandukanye. Bamwe muri bakamushinja ko bagiye babona na message yandikiranye na James Kabarebe, ariko akabihakana we n'ubwunganizi bwe, bagatera utwatsi ibyo atinda n'ubushinjacyaha, bakavuga ko nta bimenyetso bifatika bihari byagakwiye gutuma abafunze. Ibyo byose rero byaranze urwo Rwanda. Niyo mpamvu kubwira ko nanone Qatar yatumye AFM 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa gusubira mu biganiro i Doha. Tunyarukiye muri Nigeria, aho perezida wa Nigeria yasuye Erdogan. Ageze muri Turikiya nibwo yagwaga hasi, ariko bari hafi baratangaza yuko yasitaye ariko atagize icyaba, ko ari muzima. Ikindi uko Didier Paruku, ni minisitiri w'ubucuruzi n'inganda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze yuko nyuma ya AFM 23 nta wundi mutwe witwaje intwaro uzongera kubaho. Leta isigaranye kumutizera amusubiza ati rwose ibyo uvuze n'ibyo, nta wundi mutwe uzongera kubaho, kuko ni umutwe waje uje kurangiza amakimbirane, uje gushinga leta, uje gushinga leta igendeye ku miyoborere myiza, kandi twarabikoze. Ni rero umutwe wa nyuma ugamije impinduramatwara no gukemura ibibazo by'abaturage, kandi nitwe leta izashingiraho yuko cyamutuje akoresheje urubuga rwa X. Nagushimira. Yes, turakoze cyane Vise. Turakoze nawe. Utangazaji Vise rwose ati nuko ibintu bimeze. Tugaruka rwose tugenda tureba uko ibintu byifashe. Murumva ko ibintu byatangiye kugenda biba ibindi. MRDP twirwaneho yamaze rwose kugirira icya yikora mu mitana, yibwira abatanazi, ishyira drone hasi ku butaka. Ariko kandi se ku rundi ruhande ko tureba tugasanga ku rundi ruhande M23 nawe yari yamaze kumenya ko izi ngabo za Kinshasa ziri gutegura ibitero byo mu kirere, nayo ikaba yatangiye gutegura ibitero byo mu kirere. Biraza kugenda bite? Biraza kuba byifashe bite ku kibuga cy'imirwano? Ayo makuru yose tugomba kuzajya tugenda tuyabagezaho. Amwe murasabwa gusa kuzajya mubana natwe 5 kuri kagenzi kako. Amakuru yacu yo rwose nakagaruka nyaboneka, ntimukayacikwe. Nkandira kuri subscribe rero, ukande no kunzogera kugira ngo inkuru zacu rwose zikihagera nawe ntuzajye ucikwa, uzajya ubona amakuru ku gihe. Buri ko dushyizo inkuru ube mu bambere mu guhita uyibona. Turabakunda cyane rero, mwakoze kubana natwe. Nyagasani abane namwe kandi abarinde. Ciao.